Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Nema čekanja, odgađanja, nema lažnih prenemaganja, ili hoćeš ili ne. Nema treće opcije, ili si studen ili goriš sam. Nemoj dimit nego izgaraj, ili jesi ili ne. Nema treće opcije, sad je vrijeme. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Nema laganja, pretvaranja, nema lažnih ispričavanja, ili jesi ili ne. Nema treće opcije, ili svijetliš ili gubiš sjaj. Nemoj stajat nego navještaj, ili hoćeš ili ne. Nema treće opcije, sad je vrijeme. Upravo sad je vrijeme. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Kad vidiš onog koji nema nikog, budi utjeha. Kad vidiš onog koji voli, lome svoje rame daj. Kad vidiš tugu tu na licu brata čovjeka, prepoznaj da si tada pozvan biti tu za njega. Jer tad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Baš tad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Od svog srca drugome.